Asansem we mo no nipa ba ko anyame adi ne ho afuru sane ne Adom Kasee di enkomo a wo kire mu make say wo je ayarehwe wa Pam St Luke's Catholic Hospital Beneza Pia and wo kire mu say competition wo mo ko kwan no so say wo true me Canada we san ba ko no ho won akofa passengers na wi akire passengers for no dem America no do so wante kwara na do mo akɔhye ho a nipa nso ato na nanom ensiadui media me for kan we si ache junction abaka ndi fikip na na besin akwa akra na esi ache junction na ye say ye kona na another car ye sprinter cargo iyi niti yes enko retwa ye driver no na na ekoye ni say mimi susu say bi driver no hu say another sprinter so yi no kofa nipa nti no car ni two no na mo challenge wo ya minim no kware ni na omukọ speed emu ye din ye nti na ye hu ni se car no aben ye car no a won tu ni nyina akọ nti ye de dropper turbo ti dropper turbo na ye hu ani se car na to ti car no to sa no me baby a me du a me ni ba me ho so ni se hye car na se wona ye suma me je se me hu baby a ti ye hye almost be 15 to 20 minutes na obi enyamba kan wana yehye kan mo inside ebi sum ebi kekam ni ade ti no get to a point and ja me dey me lucky me hu light bi then I started say me shout me tie say o me wa ho me hu yi wona ya me adom to me twen me sana ja obeyi me ti me first person I would can be yi me and sana wo be to car no wo be dan na sana o ti me yi me ni anom kan